direction my lady. Amakhehla awasekho azosigayida asilekelele ukuthi njengoba uMafrika nje njengoba uphilisa into sakeni nje hlala la nazi into zakeni nazi impande zakeni kukhula konje ukuba indoda ukwenze nje ukuba insizwa uqala la okwegaba uzofika ekutheni umnumzane uyaganwa uyashada uyadlulela lapho kweliphakade kuba kanjalo la Malinda ngifuna ukubuza Malinda manje Mayilitha siwumkhonto sihlala eThekwini kugedla ihlekisa suku kodwa ngesimo sokuthi ngikhulele emakhaya ngithe ngithathe leli thuba leli leadership ngilanda abantu bakithi eMtshezi Sports eMangweni ngathi no ngoba kuvela ithuba lokuthi ake bezosina nje emabhida kunengoma kaZolonke ngase ngibacelela kubahleli bomcimbi ukuthi lena thuba leli lokuyigqaja nokuyiveza nokugqaja nje ukuthi bakini uyiqhayisa ukuthi wena umAfrika yona into ebalulekile leyo kumele sihlale kuyo hlala emasikweni akini hlala kuyimpande zakho emva kwaloko uyokhuluma indoda yiloko nje my leader esikufuna sikuthela abantu bakithi ukuthi into ebaluleke kakhulu hlala kuyimpande zakho ngeke kushintshe ukuthi umAfrika kufanele kuhlale umAfrika ungaphili iwestern life ongayazi ukuthi izokugcina ikubeke kuphi leadership yiloko nje my leader Malinda sesivala sesiphethe yeah ungenzeka yini njoba sesinila la edolobheni yeah esingabe bezela ngingafundisa nezengela amadress yazi ukuthi izanzeleke yabona ke manje kunento ehlabahlosile emadress ebizwa ngokuthi ingoma abanokuyenza njalo kwesinye isikhathi ema-university ama-Thursday noma ama-Wednesday kuyadependa ukuthi uhlobo bakephi i-university kodwa isiyangena kuma-university and futhi thina siyayigqugquzela leyo nto ngoba ikhuthaza ukuthi uma ufundile akusho ukuthi sekumele uphile imfundo kumele uphile imvelaphi yakho ukuthi umAfrika you know ama-value akho you know ama-norms akho yazi impande zakho ukuthi njengoba umAfrika nje wena kumele uphile ugcine la akumele uphile ukuthi usifundiswa ufaka uthayi impande zakho osuka kuzo uyayishiya yiloko kubalekile kubantu ukuthi akumele beyishiye impande zabo so ukufunda akungavezi umehluko ukuthi wena njengoba ufundile sekumele ulahle umAfrika bakini ofuthi leyo nto ayikho right nakwintsha yakithi sekugqugquzela lokho ukuthi intsha yakithi ayihlale kuyimpande zabo ngiyabonga my leader ngiyabonga Malinda danke Commander Morning Commander Morning